Voin hi September ni somni pasari ani in zawain chibai vek ule. Kolcho le changatla ruang mu ani. Kolcho le changatla lalmal som thanga siha council veng chungor takazon ani nuwa nimin chonu dar thumle achan vevela balulak na thangzo ka mu ani an mu na mun hi atlak na achanga kilometer ni vel ni iran soi. Kolcho police outpost duty lalmal som thanga chu September ni somni panga chonu dar ni le min somli panga vel khan chimtui puile achangin atlak na achanga rei lote a zon ngal ni ma se arwang hi mulok ani lawa atlak na chimtui puilui hi alian hle hemi awang hian mal som thanga zon na hi tho chak le thei ani lawa kolcho le khochen shang shanga changin tuitla zong turin an thokchhuak ani tichuan nimin chonu dar thumle achan ve khan atlak na achanga kilometer ni vela la a mu anita ani venglui branch waime anjak venglui branch waime chuan durtlang leitana in khoirun na theng chungchangah thuchhuak an siam ni somni pakhat September sang ni somni pali zana durtlang leitana buaina thenga kan branch member pakhat Sailan puya sailo son of lerim rata sailo late alawin nam noya wang hian venglui branch waime chuan poi kanti inza thak kanti hle tharum thona awanga poi soilo hliam tua tu Dr. Laltin liana sailo son of lel mangaya sailo zema bok north le Dr. ring hitarin the son of Dr. RL sanghuna durtlang le lel thamwana son of PL ropara durtlang melnga ti chunga kan member che dan hi apoi kanti in kantor pui tak zeta hliam tua tele an chung te chunga thupa kan choi tak meu mewa damle thuai turin du sakna kan hlan bukani pui soilo te chunga tharum thona theng hi venglui branch waime chuan na takin kan dema heng thil du omlo hi athen non le tolo nan le athil ti poizia asha thiama asim ngei theinan kan branch member in nam noi ve chunga po film khur taka malak dan tu ro man ani Durtlang branch waime durtlang melnga branch waime zemabok not branch waime le khotlang bi puite chunga po hethil theng du omlo takawang hian venglui branch waime chuan thupa kan choin ngaidam kan dile hliam tuate anlo dam thwai theinan du sakna kan hlane Mizo movie sul nu engimozat lo nu chia to mai thira ti shiatlar Albert KL Fanai kumsomli pasari Bethlehem chu aboral Albert KL Fanai Bethlehem cheng hi nimin September ni somni paruk sang ni somni pali jingdar kwale minute som panga khan septi semi awangin aborala naktuk chundar som pahnia Bethlehem wai me hola vui ani ang mai thira ti shiatlar Albert KL Fanai hian Mizo movie industry sul nu engimoza alo nu chia to comedian valboyatinen movie anchan haunate chu ahun laya mi ti en lo tak atlingani two-wheeler taxi khalrin nimin September ni somni panga sang ni somni pali ni lai ni khan mission venga changin zuang tui thleng two-wheeler taxi ka mang phaya ro asu nim dewa wangin motor second hand leina tur poisa chengnoi thumle singria chu ahu lavin ka scooty taxi man seat noya ka da ti chuan zuang tui kan thleng phaya ro asu tam ema wangin man mo taka chukin katlan ngala ka poisa asit noya ka da chu la thengilin taxi driver pon ashe to lawaniang atlan let ngala anuwa poisa kala thengil ti sha in karil ru abuain kamang ang khop mai ka taxi man driver mail ka she to silaw a scooty number la ka she box silaw kamang angin kabuai ani ber mai taxi khal tu khan ashe chhuak ve anga alolet vele mayang tia be sei bo be sei si in ka chhuk na mun zuang tui to pa alolet le hun nga kin ro so hnuaya kaloding top mai darkar chan ve hnuwa two-wheeler taxi pakhat alotlana kapu nichin khan mission venga changin two-wheeler taxi mang phem ti in miron zot ta hlau maya kawan lom em driver chuan ikorha ka chang khan ka phurpa kha ini ti ka shia asit noya ipoisa da kha ila thei ngila i chuk khan kalo she chhuak to big lonen bongkon ka thlen phei khan ipoisa da kha ila lo ti ka she chuaka karun tlan let le wang ani hi zon ngai na chepo ka she chuang lo nangin i thei ngil ti i she chuak ve anga imang an tur zia ka ngai to ka job na hmuna ilo la om ka ring thlata ati kalom zia kha ka soi thiam lo
motor it vmm in athar po kalai thelawa second hand tal leive angti in nei zong in kan leive don ani a ruasur wanga ahu kala uwang le ka hai hot wangin ka tibau chepa ma se he pa two wheeler taxi driver fel le rin em wang hian tuna chuan motor chu ka nei ve theita e aming le veng te ka zota a number te ka dila athala khi whatsapp a adpme ani a lerem ki ma hi tlang nuam veng thar branch kgp committee member ani e ruilongai en kol na mun alun zule ruilongai te en kol na mun shanga sit in chan lo khopin en kol ngai an thanema heti lai hian ruilongai man te chu jela khung vaccine po an ni lo nia thudon ani zalen thudun danin aizol district chung ringota po ruilongai te en kol na center home somni vela oma a chen te chu mitam vaklo en kolna ani lain chen khat ero mi sang chuang thleng po en kol theile en kol mek anni a chung home center shanga chuan zule ruilongai en kol an thanem vek ni in zalen chuan thu adunga home shanga seat anin chan lawa seat ro hun ngak tura thok tu lamin ruwa manna an siam sakpo thanem tak anom chin zalen thudon na pakhata chuan homa en kolmek te chu thushan ni se tun din hmuna kholai dunga ruilongai vewak chin te po manvek nidon se kanjel nein adol zodon loni in an soi central wai me hnuaya kumpuan committee po in ruilongai an man tamber chu home lama an dalu china excise and narcotics department lampu in kumin chunga ruilongai an man mi za somthum mi pa za somni pathum le mechia pasari te chu an chung te siat puin heng home center shanga hian an dalu to ani chindan thalo Insual rawn tun hnai de bachang khan mizo thalai te zinga chindan thalo deu Insual rawn atheng te zewa hliam torna ba ka nun na chan te hialan omni a soini in he chindan thalo kan thalai te zinga thleng thin hi tirem wat tura malak achul khop mai rambuai kan ni ti topna tura remna atana thuthung zia ani hnuwa mizoram chu India rama state ralmong berni in kan soi thin heti lai hian minung du da chindan thalo tak tu te emo changruala in soi sak ching thin tu te awang hian thingtlanga po khopuya po nunaw mai ba ka nutling patling tan nun atiral chiruriawa he chindan thalo tak hi Korean film atanga kan copy angdewa soite po a oma a thalo tak zetani kan chevel state ram te hi annun aral muang lo a bichanem tak mizorama anron ral tlan lu chuma mizoram kholai po hi aral muang emo kan ti lain kan thalai nung chadu lo te wangin kan twazal nun anwam lo chhome ka abikin kan khopui ber aizola chuan zanlama mani inven na chatok nei lo chuan kholaya wa chwa ahim tok taloni in social media lama chuan thu athang na sata khop mai midik lo le thalo khoye mulai zil hauron tok chu lo om ve thin bok ma se poi soi lo a chan le awang po siat manglawa mi hoklak ten soi sakron an lo ching ta hi apuya a chan chu engpo ni se kan mezo nun phung muan om tak hi engma ina ti chiat kan phal tur ani lawa chutia ang ti ching te chu kan zawaya kan doron angaya kan society nuam tak hi engma in ati chiat lo na turin kan zawa in ngai to ana i mang tharang u aram lo chunga thingle nungcha chinchia be pui thlak chandon Center for Environment and Social Justice Mizoram te chuan ahma atanga anlo tumlok to angin Assam Rifles ramlo amek lamwa le ache vela thingle nungcha chinchia na anthok chandona CESJ Mizoram te chuan nimin khan thingchin chhia tur khu honna anneya thing an chinchia te ba ka heritage building la om te chu kuthak an phaldon lo anti a thing an chinchia chin te chu kuthak an rem ti don lo ti an soya mason na ru rel din tum po ni se heng thing te hi ti chelo zonga malak ni se andu lamwa le a che vela thing te chu aizo khopui ta na boruak chatam tak pe chuak tu ani awangin hum hal tlat achul anti a helai ba khi aizo khopui chunga urban forest a chuan lawa wangin ngai hlut achul anti bok he muna thing chin chha tu researcher te po in thing te chu chin chha ani don mai ba ka heng thing te oxygen an pek chwa za te po chu chwa vek an tuma thing hi centimeter som chin an chin chha don ti an soi AR te chwa san tu ram hi mi puita na man changkai ani a thingle mau tirem lo zonga mala a MOI wa po om ngei se ti chu CESJ chuan kan du a
hemi konga po hian dig an soipui to boka sarkar po in mi puitana aizol huap ani theina na mang turin an dua thingle mau ti chereu lawa sarkar le mimal building te adin launan CESJ chuan malak zel antuma hemi konga malatu chu CESJ chuan thopui zel antumani MZP hi zirlai te mi puitlinga siam tutur ani Home Minister Puke Sabdanga chuan nimina mizo zirlai Paul General Assembly voisum rukpariat na champhai tlang samane me kamhan puina a MZP chu zirlai te mi puitlinga siam tutur ani thu ashil Puke Sabdanga chuan MZP hi zirlai te mi puitlinga siam tutur ani a ramin ma alo sona ramtana din mundu khoplo na wanga zalin na alo thlen po khan ramtana din mun du khoplo na wanga zalin na swal alo thlen po khan zirlai ten kan ramtan na satakin na an lo thok to ani ti in ramle nam hum hallam kan war li a tuna kan nam min run tu na saber chu rui the thil ani a kumina ringot po heroin keji somruk kan man to a an chhatlai hun mang thathei lavin chalai ten an nun na hlutak an chan me kani ati Puke Sabdanga chuan helai mun hi mundanga changa rui hlo lo lu na kotkai ani awangin helai mun atang hian rui hlo do be pui kan thla ka nga ya kan police te an ha ema tleiwarin rim takin na an thoka tlomngai pol sang ten an troi om boka alom om hle ani ati Home Minister chuan voin thlengin naupiang record ta mipa an tamjok zela an lo thang lian zela vote nei thei an lo ni hian mipa ain meiche vote nei an tamjok zel thin kan chalai abikin mipasinga rihlavin bu akhwana sa a hei hian nunna aswat na sa ani ti in zirna a chan kan la ka ngaya All India Service le Central Service a mizo kan tling mang tangai lawa kan office a thutuk na siam thei nam dang mi an thanem to ani kan elpui te hi kan state chunga mi chauten lavin state pon nam dang te el tur le an ai thiam turin kan zir turani a kan zir na hian hlotlin na thlen thei khopin kan teima turani ti in zirlai te afuini BJP Mizoram shwai tu ten Union Minister ankom New Delhi chamek pilal thangmoi BJP State General Secretary le Puke Shamo MLA ten Pubajira Chowdhury Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare chu nimin pia September ni somni pali sang ni somni pali chanulam khan an office hmuh in Mizoram kutna thok tu te lonei tu ten ma an son theidan tu le ham thatna an ton theidan tur kong sang an soipui pilal thangmoi le Puke Shamo ti chuan Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare chu New Delhi apisa hmuh in Mizoram alozin chuma BJP Mizoramin ahne na thu an thlente chu bo zuini in chungzinga chuan FPO kaltanga Mizoram loni tu te kutna thok tu te din mun choi kan te loni tu ten an thlai thar chwa state pon lama man zo ka an chal theidan tu te Mizoram leilet ti changtlun na tu te PM Kisan olsam zo ka kutna thok tu ten an don theidan tu te an lo le huan ti changtlun na atana KCC loan olsam zo ka an puk theidan tu te an soipui ni BJP Mizoram shwai tu te chuan Union Agriculture Minister Pubakira Chowdhury chuan BJP Mizoram shwai tu te chu Union Agriculture Minister Pubajira Chowdhury chuan BJP Mizoram State how tu te thu thlen chu achin chha thu le lo nei tu te na an chhor the ngei tura ma alak pui zel tur thu soin state sarkar how tu te po achul anga soipui atum thu alo shilani BJP Mizoram shwai tu te chuan Union Minister Pubakira Chowdhury chu Mizorama zinle tura somin Mizoram Farmers Producer Organization te din munzir chiang tu te rontir tur le Mizoram in Agriculture Ministry achanga kan sumdon te ani na anga man ani em ti te endik tu team tir turin Union Minister hi anshil bokani Pilal thangmoi le Puke Shamo te hi Pulalram tiama BJP Mizoram State ex-president in achoi om bokani Home Minister Sarkar na thokte le tlomngai polte anin kom September ni somni paruk ni ngani khan DC Conference Hall Champhaya Puke Sabdanga Home Minister le Champhai District Sarkar Office chungchangah Health Office tele YME Sub Headquarters try to ten income ho na hun anmang Puke Sabdanga chuan Champhai hi tunhai mai ni lo hun engi mochen kalta achang khan a thalo zongin kan ming athang viau maya hei hi siam thatna kan thova tangai ni tunlaya kan ramina boy pui berchuri hlo ani a hei hi thapui thoa kan do tlan angai ni
police kuta da vek chi poni lava anni hian rui hlo ringot an boy pui theilava kan zawai thei top kan chhuwa angai ni ti in kan chalai te nun hlutak kan chan na sa em ema rui hlo thanhem tak kan manawang hian a hluar zwal anga soi thei ani ve a man lawila har satna asiam tur hi arap thlak em zo kani rui hlo man thom kan sia thian hlotlin na hmuwa kanin ngai ni atibok Home Minister chuan kuwa chungchangah po thei top kan chhuwa zela mason na po kan muzel bokani kuwa hi kan sarkar tir phat khan kan boy puina sa hle maya kuwa ka inuya sum chevel hian kan ril ru ashwai koina sa hle ni inalanga kuwa chinga eizong ten har satna an to pha hialani Osam taka sum mu du na thilung hi kan kalsana nga ya Champhai district hi district poimo tak mai ni a ramria ani mai baka ele bara po Mizoram in ngana tlak ni thei turin aram leilung hi acha a chumi hai chhuak tur chuan sarkar pu in ngai to na aseng na sahle ani ati puke sabdanga chuan ZPM te hi la sarkar ngai lo kan ni a kongchen khata du thu kan lo sam lo hle ti po ka sia sarkar na thok te hi kan kutle ke anni lo theilawa sarkar na alawin thakhian party chuan du dan le policy te kan lo nei ve a he kan policy hi a hlotlin theina tura min tho pui le min thlop turin kanin som non le ani atibok he meeting a hian khotlang in har sat na sang le mamo anei te soi hawani a department sang te malak na le machop te ngai thak ani ba ka har sat na an to te chinfil dan tu le malak zel dan tu te zau taka soi haw ngalani bok Farm law chungchangah BJP MP pakhat thusoin rampum afan chhuak ngal Prime Minister Modi an farm law chungchangah thutluk na mumal tak anei turani Congress leader Rahul Gandhi chuan Prime Minister Narendra Modi hian farm laws pathum nuaibo to chu nukir ani donem ti asoi chiang turani ati India actress lar BJP MP ni ta Kangana Ronotin farm laws nuai bauto manle adu chungchang asoya wangin Rahul Gandhi chuan he thu hi soin he dan hi toy tharle ani chuan India block chuan nasatakin kandau dalang che ati zuini he dan hi kumsang ni somni kuma khan parliamenta pass aloni to a farmers protest wangin sangni somni pakhat kuma khan pai ani le tani he farm laws nukile du na hian rampum afan chhuak ngala BJP spokesperson Jaivir Skrigil po in sikmi tele lo nei tu tetana MP Modia na tho kal zongin kangana hian he thu hi apong posoi ve mai ani ti thu asoya PM le Punjabi te thutiam hi ading heta MP pakhat kangana ronot thirna pakhat wanga danglam thei ani lo ti in atli bok heti la hian BJP MP kangana po in athu soi sut le in Farm law chungchanga ka thu soi hi keima ngei dan ani a he bill chungchang hi party ai o soi kanilauti in social media platform pakhat Exa atar langani BJP MP actor term politician Ronald Hian he farm law hi in hial buane thlen thei ani ti ka sia ma se he farm law pathum te hi nu kirle turani lo nei tu te po in angiat ve turani ti in a soini he thu asoi hnu loka Punjab Congress President Amarinder Singh Raja an natakin achanget ngala Congress spokesperson Supriya Srinath pon heng farm law pathum te hi nulet anniang mo BJP Kangana Ronot lo nei tu zasari somnga ai tam nun na chan pha in he farm law chalo tak hi an lo do dal to a nu kirle thei ani angamo ti in asoi zuini Srinath hian Haryana Assembly election mertelin he dan hi nu kirle ani lo na turin Haryana achangin bul kan chanang ti in a soibok Israel bai pui thakna Hezbollah missile shift athi Israel in Tholenia Lebanon khopui Beirut chimlam daya airstrike anaya Hezbollah missile division hotu Ibrahim Kubaisi athi ti anpol chuan an puang Ibrahim Kubaisi hi Israel sepaiten Beirut khodai dahi anbeina athi ti hi Israel Defense Force po in annem het boka IDF chuan kumtam tak chung Hezbollah polin missile manga Israel anbe chinna buai pui tu ber ani ti soin Kubaisi baka Hezbollah high ranking commander pahnih anthitel bokni in atarlang Hezbollah po in Kubaisi thi thu hi buangin Israel sepaiten anbeina wanga anmi le sa thi ansoina martyr on the road of Jerusalem ti in antarlang Kubaisi hian kumsang khazakwa somriat chawa khan Hezbollah pol hi azuma missile rocket unit te a enkola Hezbollah ten Israel sepaite anbe thinna po a enroll thukle
kumsang ni a Mount Dove operation an neina khan a phusaber ni in hemi chung hian Israel se pai pathum an mana a hnuwa an ruang hi hmuh ni in kumsang ni pali khan Israel hna hlan ani Lebanon Health Ministry chuan thole nia dahi a Israel airstrike neya civil mi paruk an thitela hliam som panga an ombok ni in atalang United Nations Secretary General Antonio Guterres Lebanon chu chiana rap thlak tak ma chon mai theidin huna ading mek ti soin US President Joe Biden po in Israel le Hezbollah chu buaina nasazok thentir lo turin angen bok heti lai hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Lebanona Hezbollah munchu an be chunjum zel don ani ti asoya Hezbollah missile lo thuruk sak tu in po an kap chezel don ti asoibok Hezbollah in missile in Mossad munpui kap Lebanon Helbol Hezbollah chuan Tel Aviv khopui bula Israel Intelligence Agency Mossad headquarters chu ballistic missile in an kap ti nimin pia September ni somni panga khanan soya mase Israel air defense system chuan surface to surface missile hi lo mu in an lo kap thla ani Lebanon missile an lo ka thlak sak nuwa hian Tel Aviv khopuya chuan warning siren ti rek ani zuibok Hezbollah chuan an beitum building chu an polmi le saten inbiak pona tana an man pager baka wireless device ti puwa ani na tura Israel Intelligence Agency in Rahman na asyam na munani anti a Israel thop helpol hian nikum October nuwa ballistic missile manga Israel an beina masaberani Israel sipai po in Lebanon atanga projectile ka chwain Israel ramlaili athen na masaber ani ti an soibuka mase an loka thlaka wangin thilti chat engma anei lawa Central Israel aven himna kalpui dan po thak danglam ani chuang lauti antarlang Popin Vaticana suiki omna ngai to sakarot Pope Francis chuan Myanmar ram shwai tu sipai sarkarin jela akhung mek Aung San Suu Kyi chu Vatican territory a in hum him na tur lo ngai to sak arot ni in Italy media chuan thole ni khanan tarlang tun thatir lama Asia atlo chuma Jesuit tenena meeting an nei chumin Pope hian he thu hi asoya Aung San Suu Kyi chwazalen tur hian kan ngena Roma afapa po ka muto bok Vatican thunei tu tin hina po kan ram chunga in hum himna ngai to sak turin karotani ati Pope thusoi chungchang hi The Corriere della Sera ni tin chanchin bu Italian puithiam Antonio Spadoro article alangani Pope hian Myanmar ramathil thengmek chungchanga hian ngoi ring thei kan nilawa ma kan la ka ngai ni ti in mitin te za omna le dikna chanvo ni te chu in za ton saka democracy kal phung chu za a borak thale muan om tak hnuaya an angai ti asoi Aung San Suu Kyi hi kumsum sari pakomi ani to a sipai sarkarin an man hnuwa hian thubuai engmozat siam sakin thiam lo chantirani a athubuai shanga hian kumsum ni pasari chunglung intang turin shem ani to a Suu Kyi fapa Kim Aris chuan popin jela tanga chwa tu le Vaticana ain hum himna tur siam sak arot chungchanga anu chu alom hle arin thu asuya mase sipai sarkar chuan pop rot na hi an ngai poimo ero arin omlau ti in asoi bokani Kukipol in September ni somni pariata shutdown apuang Manipura Kukipol shang te chuan intelligence report atangin meite havin Kuki zomi te be antum nia shiat ani awangin September ni somni pariat sang ni somni pali hian state puma curfew total shutdown an puang Indigenous tribal leader forum le Kuki in P Manipur chuan thuchwa shanve ve siamin Kuki zomi te chu September ni somni pariata pon chhuak lo tur le village volunteer te po inral ring ringa omtir turin anshil Kuki zo chen na huam chunga chuan September ni somni pasari atangani somni pako chung chu zirna in shang khar turati ni in September ni somni paruka atangani somni pako chung chu ramri khara tu ma lut le chhuak omlo turin an cha bok Kuki in Pi chuan Manipur sarkarin Kuki hel zakwate September ni somni pariata poi khoina thlen turin Manipura anron lut ruania asoi chu sarkarin Kuki zomi te be atumna manruwa mai ani ti in Kuki hel an lut nia asoi chu thudiklau ani ti antarlang Magisterial inquiry din don le don lau ala soi theilau
September ni somni pakhat sang ni somni palizana doctor pahnih le anchian pakhat khutlak ron chungchang chuichiang tu tur judicial magisterial inquiry din turin YMA Durtlang branch le Zemabok North khutlang in sarkar an phuta Home Minister PUC sabdanga chuan magisterial inquiry din ani don le don lo soithei alani don lo thu asoi Insual sakron chuichiang turin YMA Durtlang branch chuan magisterial inquiry din turin sarkar an phuta Zemabok North khotlang chuan judicial magisterial inquiry le special investigation team din an phuta chokar khat chung sarkar an ngai chang don ani Home Minister hian nimin piazing khan a ina thuthar thedar tu ti akoma zona changin magisterial inquiry phut na hi official in lo thleng se sarkar in chul nia shal chuan angai tu ang tuna chuan official a kan la don lo wangin kan din lawang ti soithei alani lo ati PUC sabdanga chuan poisoi lo ti damdoina enkol ngai khopa kuthak ron na athleng hi sarkar in poyati in angai thu tak ti soin poi khoi tu te zinga kan police alo tel ve hi sarkarin angai thu tak hle ani anchung thu hi danin aremti angchin sang berzela kalpuitum ani ati police in nam noi sailam puya sailo chu suspend ngal ani thu asoi Minister chuan September ni somni pathum tho chan nia medical legal case injury report la tu ni om takakal constable in doctor le thok tu dangte ril ruhliam zonga chongkam ahan thla ni oma tarlan po hi chuichian ani ang Constable hitir ani nge ama thu alokal nge report kan ladong lava report kan ton nuwa kan zui zelanga ti zona changin PUC sabdanga chuan police le police ni wanga inchan athleng lawang case hi atira register ani danin beliable case ani a man anni a bel tu an umbok si chuan danin a phal anga bel tir an ngai tuna hian man anni lo ti na ni lawa bel mai anni ati anchung thu danang takangai to atum thu asoibok Zemabok Local Council le NGO te chuan thuchwa siamin anveng tlangwal Dr. Leldin Liana Sailo le achiante pahnih soi sakron chungchanga judicial magisterial inquiry din baka special investigation team din an phuthu an talanga Zemabok LCN NGO chuan duty lai in soi sakron ani wangin judicial magisterial inquiry sarkarin din ngei se kan ti a aranglama chinfel ani theinan SIT dina prosecution chak taka kalpuini se kan ti an ti a soi se tu te thubuai siam sakna dan tlo chanchu ennon andu thu an soibok anthel phut te hi aranglama thunei tu ten anti puitlin an be sei thu soin Zemabok khotlang chuan September ni somni panga achanga kar khat chunga malakna a omlawani chuan an kalzel dan tur an la rial don thu an soya an chante nun na channa atan an member Dr. Ladin Liana Sailo in pek na chu an chuan thu an tarlang bokani Durtlang Local Council in Dr. Thlak chungchangah Police Constable pahnih laka shem na lek nge an phut boka Durtlang Local Council in tun thani somni pakhat zana Dr. pahnih te an champa Thlak ron tu mi parukte anathei ang bera shem an phuta he buaina atel Police Constable sailam puya sailo chu police na thokla ka an ngai lo thu an soibok Vengrui branch YMA po in thuchwa siamin poi khoi tu zinga an branch member sailam puya sailo atel ve chu poi an ti thu le za thla kan ti thu an tar langa hliam tuar te an tor pui thu an soya heng thil du om lo hi a thlen non to lo na tur le a thil ti poizia a sha thiama asim ngei thena turin he buaina a tel an branch member laka film khur taka malak dan tur an ro man thu an tar lang bokani Young Mizo Association Chortui branch thuchhuak September ni somparia changni somni palin dilai nia number 4 akulawanga bongkon branch YMA kumpuan subcommittee ten anman laldin puya chortui inti hi chortui khwale tui anilawa anu hi pilal limpui puvom lian swala leitle pido shangi te fani in chortui khochwak ani a chortui khochwak welfare ero atello apa pulal mon puya leit ero chortui khochwak anilo Laldin puya inti hian bongkon branch YMA kumpuan subcommittee duty tin hena chortui khwa ani thule chortuya hotur angin a in soya chortuya in le lo anei lawa khwale tui ani lo bok Laldin puya chortui inti in chortui khwale tui nia a in chal hi khwale tui ani lawa wangin achunga kan lung oi lo tak zeta aranglama chortui khomi pui tin hena ngai dam dila thupa choi turin kan phut tladani tunua hetiang chortui khwa nia in cha le to lo tu le thlengnon le to lo turin kan du tak zitani hetiang anga ruihlo le thildang engwang po a man chortui khwa ni silo chortui khwa nia in soina hi a thlengnon le ani chuan nataka action la kani ang
laldim puya inti hian kumpuan duty tin hena laldim puya chhor tuini ina insuya laldim puya nilavin lalrin puya pa puya son of pulal mon puya late ani a nupui nei in fanu pakhatane ya north serzola anupui tinen ancheng to thinani tuna hian anupui le fatinen hian cheng haulavin aizol lama a om mekani bongkon branch wai me kumpuan sub committee te ramle namtana an malak na le thorim na hi aro puin afak om tak zeta kan thlop tlatani ramle namtan tha tha haulawa changzel turin du sakna kan hlane motor insuwa mi pasari innun na chan nimin pe khan Madhya Pradesh Kadni district khopa khata truck le auto rickshaw anin su a mi pasari innun na chanin mi pathumin hliam na takan tuara he chiat na thlen na mun hi Madhya Pradesh a Sihora Majgawan road antia ani a nun na chan te hi mi papali le meichhia pathuman ni a chiat na thlen na mun atanga damdo in nai ber Sihora PHC a lakngal ni in hliam te hi enkol na pek ngal an ni a chiatna athlengti asiat vele Sihora MLA Santosh Singh Batkare chuan mithi te atorpui thule hliam te tana theitop chu a chanpuina a chwa tur thu asoi ngala malatu te le chanpuina na thok tu sang sang te chunga lom thu asoi bok nun na chan te le hliam tor te chu pui an ngai na pui en huam reng thule sumle pai ani emo anin en kol na thlenga chanpui an ngai chuan shil sheturin acha bokani thudiklau adar tun naya pachunga University College in blood donation camp anneya thisen an pek zinga 60% chu HIV positive ani thu adara hi thudiklo hulhwalani Association for Voluntary Blood Donation in Thuchwa an siama an talandanin thisen pek reng hi athiang hlimle thiang hlimlo endik vaccine ani a HIV mai baka nadna dang laka afi hlimlo endik vekani PUC zirlai te thisen pek po endik vekani a HIV positive tam tak an anga soihi thudik lau ani ti finfia ani mi in thisen an pek te endik na a HIV positive rinhlel a omani po in a shetu dik tak te bakin an shingai lawa mi pui wan tlang tan sha thei ani lau mi pui wan tlang sha tura puanzar hi dan kal thlat ani bok tun thengin thisen pek endik to hian HIV positive rinhlel tlem te alo to a thisen pek percentage achanga chut phei chuan aniam hle ani abik takin voluntary blood donor achang chuan HIV positive an ngai lo ti thei ani PUC zirlai ten thisen an peka HIV positive 60% a anga thu thedar hi dot mulhumani a AVBD chuan poikan ti tak zetani tun huwa chuan thisen pek chungchangah le tomnga ya thisen petu te tinwal thei tur thudik lau thedar to lo turin mitin kan nge na ni ti in thu chua chuan an tar langani khati zong khatun chuma kanom puan the te chuni e